Vlašva je lijeva pritoka Bosne po kojoj se zove čitava ova oblast koju je naša kamera obišla ovoga leta. U svom toku od 50 km pre nego što njene vode razdvoje dva planinska masiva Vlašić i Vilenicu, one zapljusnu tle Travnika. U ranom srednjem veku nema podataka ni dokumenata o postojanju ovoga grada. Pred kraj samostalnosti Bosanske države početkom 15. odnosno možda krajem 14. veka izgrađen je Travnički grad. Pretpostavlja se da ga je podigao bosanski kralj Tvrtko II. Turci su pokorili Bosnu 1463. a godinu dana kasnije sultan Mehmed II. Osvajač je izabrao Travnik za svoje boravište. Ovdje je zbirao snage za odlučujući napad na Jajce. Tvrđave je na okomitoj litici u obliku petougla zapisao je u 17. veku Evlija Čelebi. Ima 3 dela. Gornji grad sa tamnicom, srednji sa kulom za municiju i donji grad. Pisao je mnogo kasnije u 19. veku ruski naučnik i putopisac Gilferding kada je posjetio Bosnu. Veći deo Travnika leži na lijevoj obali Vlašve. Zanimljivo je to što u samom Travniku ova dolina nigde nije šira od 500 metara, pa se naselje proteglo oko 2 km niz reku. Dolinom paralelno sa rekom prolazi put koji vezuje Sarajevo sa Splitom i Bosanskom krajinom. Kako su se prema drevnim turskim običajima mrtvi sahranjivali pored puta i van gradskih zidina, tako se i grobovi dvojice travničkih vezira nalaze na glavnoj raskrsnici, kuda su odvajkada prolazili razni karavani, a sada se dnevno ovdje ukrsti preko 20 autobusa. Tu je sahranjen jedan od najsvirepijih upravljača Bosne, Sejd Hafiz Ali Dželaludin Paša. Ali Paša je u svakoj varoši uvodio svoj red. Udarao namet, sekao nepokorne, hapsio ugledne ljude, piše u Travničkoj hronici. Glave su na vašim ramenima, sablja u mojoj ruci. Pretio je čak i svojim doglavnicima. Do njega je Turbe Abdullah Paše Muhinzade, što znači dobročinitelja, koji je 4 puta imenovan za bosanskog vezira, što je bila velika retkost u ono vreme, poznato po intrigama koje su se plele u čaršiji, a stizale čak do sultana, pa se dešavalo da se u jednoj godini i po više puta promeni ličnost na vezirskoj stolici. Njegovo turbe podignuto je 1750. Nišan, nadgrobni kamen, ukrašen orijentalnim šarama i kupola ispletena od žice, izgrađeni su u Carigradu i neoštećeni preneseni čak do Travnika. U ovaj grad vezirsku stolicu preneo je 1699. vezir Džeferdar Halil Paša Ćoso, posle pohoda princa Eugena Savojskog na Sarajevo, koje je tom prilikom uništio veliki požar. Travnik je bio vezirski grad sve do prve polovine 19. veka, kada je početkom Ševala 1242. po islamskom računanju godina, odnosno krajem aprila 1827. sultan Mehmed Janičar opet odredio Sarajevo za glavni grad Bosne. Citirat ćemo šta su hroničari našli za vredno da zabeleže o Travniku na kraju turske vladavine. Bilo je, kažu, oko 12.000 stanovnika koji su živjeli u 12 mahala, oko 3.000 kuća od kojih je bilo 1.500 muslimanskih, 350 katoličkih, 100 pravoslavnih, 50 jevrejskih i 80 ciganskih. Grad je tada imao 16 džamija, 5 mekteba, medresu, tekiju derviša, 2 katoličke i 1 pravoslavnu crkvu. Zamišljajući taj Travnik, čovjek ne može a da se ne sjeti reči iz jedne pripovetke Ive Andrića koji se rodio u ovom gradu. Ko provodi bude noći u krevetu, taj može da čuje glasove noći. Teško i sigurno izbija sat na katoličkoj katedrali 2 posle ponoći. Prođe više od 1 minuta i tek tada se javi nešto slabijim, ali prodorim zvukom saca pravoslavne crkve i on iskucava svoja 2 sata posle ponoći. Malo za njim iskuca promuklim, dalekim glasom Sahatkula i to iskuca 11 sati, turskih sati, po čudnom računu dalekih, tuđih krajeva. Na zapadnom zidu Hadži Ali Begove džamije nalazi se sunčani sat koji, pomoću klipa, turskim brojevima pokazuje vreme. Meštani najbolje ocene podne, kako kažu, trenutak kada se vreme raspolovi.
Ovu džamiju je 1751. podigao Mehmed paša Kukavica, vezir koji je po narodnom predanju bio rodom Bosanac iz sela Pavlovića. 1870. uz džamiju je Sulejman paša Skopljak, također Bosanac, podigao Sahat kulu koja se pre 2 mjeseca jedne noći pred zoru iznenada srušila. Pala je sama od sebe, kako to reče jedan stari musliman. Teško je reći da li nije bilo sredstava ili upornosti da se jedan istorijski spomenik sačuva od zuba vremena, a propale su tako i mnoge druge vrednosti, na primjer čuveni vezirov konak. Ovdje u parku uz Hadži Ali Begovu džamiju sahranjeni su članovi mesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, koje su fašisti streljali na početku Drugog svjetskog rata. Habid Lolić, Izet Sujolčić, Tajub Dautović, Slavko Gavran i sekretar komiteta slikar Muhamed Kulenović, čije se slike rađene zanimljivom tehnikom slamoreza čuvaju u Travničkom muzeju. Umeo je da ceni i predstavi u slami raznoliko svoje Bosne, živopisni orijentalni ambijent, monumentalnost katedrale i lepotu freske anonimnog zografa, ali se nije mirio sa činjenicom razjedinjenosti koju je u literarnoj figuri o otkucavanju satova sa različitih crkava u gluvo doba pomenuo Ivo Andrić u priči o mržnji. Kulenović i njegovi drugovi tražili su slobodu i jednako za svakog čoveka, propovedali su ljubav, a pali od mržnje. Ispod takozvane šarene džamije sedele su nekada ćurčije, sarači, abadžije, kujundžije i mnogi drugi majstori. Sad ovdje nikoga od njih nema. Čeprenci su spušteni odavno, zanatlije pomrle, a nije imao ko više da nasledi njihovu veštinu. Čak su iščezle i čizmadžije, kojih je u Travniku bilo najviše. Jedino se još u sezoni kositbe skupljaju kosci. Oni ovdje čekaju da im neko ponudi posao. Šarena ili Sulejmanija džamija ispod koje je ovaj mrtvi Bezistan, koji čeka da ga neko oživi makar i kao turističku atrakciju, jedan je od najmarkantnijih objekata u Travniku. Građena je u neobičnom stilu, zato što je prizemlje iskorišćeno za bazar i dućane, dok je bogomolja na prvom spratu. Džamija je dobila popularno ime Šarena zbog fresko dekoracije na spoljašnjim zidovima. Sagradio je već pomenuti Sulejman paša Skopljak 1815. a neobično je, kažu, po tome što ima minare na istočnoj strani umjesto da je po običaju na zapadnoj. Međutim, vernici su je najviše cenili po jednu relikviji. U ovom sefu čuvaju se zapečaćene 3 dlake koje po predanju potiču iz Muhamedove brade. Priča se da ih je paša dobio od sultana, pa ih je kao najveće odlikovanje podario džamiji. Na kraju Travničke čaršije, ispod hladovitog i hučnog izvora Šumeća, postoji otkada svet pamti mala Lutvina kahva. Tog prvog sopstvenika kafane Lutve ne sećaju se ni najstariji ljudi. Taj je bar 100 godina na nekom od razasutih travničkih grobalja. Tako počinje Ivo Andrić svoju travničku kroniku, opisujući baš ovo mesto koje je nekada drugčije izgledalo, ali sada je dobro posećeno kao u ranija vremena. Za vreme letnjih mjeseci, to jest od početka maja do kraja oktobra, to je po davnašnjoj tradiciji bilo mesto na kome su se svako poslepodne sastajali travnički begovi. Tu su potekle prve vesti o dolasku Napoleonovog konzula i konzula iz Austrije, zbog kojih danas Travničani govore sa ponosom da je Travnik bio ne samo vezirski grad, već i grad sa konzulatima. Ovuda je šetao, uzgred rečeno, sin Franje Josifa, nadvojvoda Rudolf, misleći možda na svoju tragičnu ljubav Mariju Večeru baš pod čuvenim travničkim lipama. Travnička lipa, u nauci poznata kao Tilia travnicensis, kažu, jedinstven je primjerak svoje vrste na svetu i zato je ovaj drvored zakonom zaštićen. Travničani ističu da prirodnjaci imaju i drugih povoda da dođu u dolinu Lašve. U njihovom muzeju se čuva jedna od najpotpunijih zbirki insekata.
U fiokama je na stotine primjeraka ove najmnogobrojnije klase životinskog sveta, uglavnom sićušnih razmjera. Najviše ih je sa Vlašića, ali ima ih iz drugih krajeva naše zemlje i iz dalekog sveta. Skupljali su ih učenici i profesori bivše Isusovačke gimnazije, jedne od najstarijih srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Oni su kompletirali i zbirku školjki, od biserne školjke iz Indijskog okeana, od koje se pored bisera dobija i najbolji sedev, pa do one donete iz planinskih potoka. U ovom visinskom kraju mogu se naći još neke prirodne znamenitosti, kao što su primjerci stanovnika nekadašnjih bujnih i ogromnih šuma, gigantski hrastovi. Posebna prirodnjačka retkost je i carski hrast u selu Rankovićima kod Novog Travnika. Neki stručnjaci smatraju da je ovo drvo staro preko 2000 godina. Obim stabla na najširem mestu dostiže do 23 metra. Za vrijeme rata u duplji carskog hrasta bila je partizanska kuhinja, a prilikom jedne vojne vežbe u nju je stalo 67 vojnika bez opreme. Svakoga dana hrast je najprimamljivije skrovište dece iz ovoga sela, čiji su roditelji na poslu u industriji traktora Bratstvo u Novom Travniku. U proleće 1949. godine ljudi i mašine poremetili su vekovnu tišinu ispod planine Vilenice, nedaleko od starog vezirskog travnika. Na nekadašnjoj opštini Kasapovići, seoceta koje je imalo svega nekoliko čardaklija, zaorane su prve brazde sadašnje fabrike Bratstvo. Od tog trenutka mapa Jugoslavije dobila je još jedan kružić. Nikao je Novi Grad, grad mladosti Novi Travnik. U njemu sada živi oko 7000 stanovnika, doseljenih iz svih krajeva naše zemlje. Ulazimo u grad asfaltiranih ulica, prostornih parkova, novih i crvenih krovova. Prije 24 godine u ovoj kotlini pored potoka Jaglenice nije bilo ni električne mreže, ni puteva, ni restorana, nije bilo ni pekare, ni ambulante, ni kuća za stanovanje, pa čak ni vode za piće. Najbliži izvor bio je udaljen oko 2 kilometra. Prve došljake primila je montažna baraka podignuta na brzinu. Ivan Fabris, mašin bravar, rodom sa Korčule, bio je među prvim građanima Novoga Travnika. Zatekli smo ga na neobičnom poslu. Kada nije u fabričkoj hali, on pravi panorame gradova i predela. Materijal su mu limenke, lepak, boja, a ponekad i zatvarače od pivskih boca. Napravio je originalnu kopiju Disneylanda, reljefne predstave Mostara, Jajca i mnogih drugih gradova i tvrđava inspirisane razglednicama, ali obogaćene njegovom radoznalom maštom. Nemojte požuriti da ovaj šareni svet okarakterišete kao kič. Setite se da su brzopleti tako ocenjivali prve radove nedavno preminulog novosadskog naivca Emerika Feješa, koji je isto ovako samo na krilima svoje mašte i pomoću razglednica proputovao sve svetske metropole. U svoj neobičan hobi, jer on ne prodaje radove, Ivan Fabris ne ulaže samo slobodne sate, već i dane godišnjeg odmora. Njegova je deviza u verovanju da rad nikad ne može izneveriti čoveka. Metalostrugari iz tvornice Bratstvo Predrag Mrkalj i Dragan Lečić najbolji su drugovi. Ne samo što su se opredelili za isto zanimanje, već imaju i iste sklonosti. Obojica su umetnici amateri. Lečić je slikar, pa ga Novo Travničani često zatiču na ulici pred štafelajom. Izlagao je do sada samo u okviru likovne sekcije Travničkog radničkog univerziteta. Kaže za sebe da je samouk. Voli pejzaže, možda ga zato najviše privlače francuski impresionisti, a naročito Gauguin i Camille Corot koji su slikali neobičnu prirodu. Predrag Mrkalj je vajar, ni on kao ni Fabris ni Lečić nema atelje. Radi u svom dvosobnom stanu gdje živi sa ženom i 2 dece. Sada ima 39 godina, a počeo je da reže skulpture u drvetu pre 1 decenije. Alat je naravno sam sebi napravio. Vaja u Orahovini i Javoru. Materijal je prilično skup, ali nabavlja ga od honorara koje dobija svirajući klarinet i saksofon u orkestru jedne kafane. Oduvijek je među seljacima i radnicima bilo umetnika naivaca. Samo su najtalentovaniji koji su još imali i sreće stekli slavu. Predrag Mrkalj misli da je vreme da se neko organizovano stara o njima kako bi se omogućilo da se najuporniji školuju i postignu domete profesionalaca.
Među njegovim skulpturama nalazi se i borba bikova izrađena u jednom komadu orahovine. Ovu temu Mrkalj nije slučajno odabrao. Borba bikova i ovnova je tradicija u selima bosanskih stočara, pa i na Vlašiću. Travničani se trude da ovu drevnu zabavu i nadmetanje stočara uvrste kao jednu od turističkih atrakcija u program letnjih sabora i organizovanih priredbi. U takvim prilikama zapevaju i devojke sa vlašičkih sela iz okoline Bitovlja, Korićana, Šišave. Ova nošnja tipična je za sela sa srpskim življem, s ove strane Vlašića, a i sa one druge oko Kotor Varoši. Retko se gde narodna nošnja očuvala, kao što je to slučaj u okolini Travnika. I kod Hrvata u ovom kraju starinska nošnja se gotovo ništa nije izmenila. Naročito je očuvana u selima oko Paklareva, Orašja i Guče Gore, čiji su žitelji pred našom kamerom zaigrali kolo zvano Vilenica. U oblačenju žena nema bitnih razlika između udatih i devojaka. Sve one nose jednake košulje, jeleke, ćurdije, pregače i tkanice u slučaju da se ne opaše kecelja. Muškarci nose košulje i gaće, šarvale, kako ih zovu, od belog nevaljanog sukna. Kažu da ovo kolo vodi poreklo još iz postojbine starih Slovena, ali igra se u zvuke orijentalnog instrumenta šarkije, koji je u Bosni veoma rasprostranjen. Zanimljivo je to što se izradom narodne nošnje kod Hrvata i kod Srba ne bave samo žene koje obično tkaju platno i sukno, vezu i šiju, češljaju i predu vunu, konoplju i pamuk, nego ponekad i muškarci. U selu Guče Gora prikazali su nam prelo, tipično za duge večernje časove kada se radi, ali usto i peva, zabavlja i ašikuje. Još je 1875. godine poznati engleski putopisac Arthur Evans zapisao kada je peške putovao ovim krajevima. Činjenica je da u ovoj zemlji ima i takve stvari kao što su brakovi iz ljubavi. Mladom svetu se dozvoljava međusobni razgovor još pre vezivanja bračnog čvora. Ne samo slovenski živalj, već su i muslimanske žene imale slobodu ponedeljnikom i petkom, iako su nosile najčudniju odeću za koju zna Orijent. Međutim, u ovom muslimanskom selu čak i u ime folklora više ne žele da čuju za zar. Selo Kljaci, koje se već davno oslobodilo predrasuda kao u ostalom i druga muslimanska sela, jedno je od najnaprednijih u Travničkoj opštini. Svaka kuća u Kljacima je nova. Među prvima su izgradili vodovod. A evo ih sada kako sami sebi grade put. Opština im je napravila projekat, a izgradnju puta finansiraju sami. Svako se odrekao po 2 svoja mesečna lična dohotka, pa čak i penzioneri. Svi žitelji sela u svoje slobodno vreme izlaze na radnu akciju kojom rukovodi školski poslužitelj Zulfo Purić. Zaposlenih ima i svake kuće. Najviše ih radi u obližnjem rudniku mrkuga uglja. Neki putuju na posao u Novi Travnik, dok drugi svakoga dana odlaze u sarajevske fabrike i u Zenicu. Međutim, iz ovog naprednog sela niko nije na radu u inostranstvu. Ne idu dalje iz svoga kraja jer su umjeli da u njemu stvore prosperitet. Vreme je da se uspnemo i na planinu Vlašić, na čijem najvišem vrhu, za koji su najnovija merenja ustanovila da ima preko 2000 metara, a ne 1943, kao što se do sada verovalo, stanuju magle i svežina, čak i u letnje doba kada ga okružuju cvetne livade.
Vlašić dominira cijelom centralnom Bosnom. On služi kao orijentacija u međunarodnom avionskom saobraćaju koji vodi preko naše zemlje, pa preko njega dnevno preleti oko 40 velikih putničkih aviona. Na ovoj planini od vajkada su živjeli stočari, to kazuje i njeno ime. Vlasima su kod nas zvali potomke poromanjenih Ilira, ali se taj naziv proširio na sve stanovnike koje se pretežno bavilo stočarstvom. Najljepši predjeli Vlašića zovu se Kraljica. Po jednoj legendi, bosanska kraljica Katarina imala je ovdje svoj letnikovac i lovišta, a po drugoj ona je tuda prošla bežeći iz Jajca prema Splitu da bi se prebacila u Rim, pošto je Mehmed Osvajač zauzeo Bosnu. Planina je veoma bogata vodom. Najčuveniji je Devečanski izvor ispod Devečanskih stena na visini od 1700 metara. Ovdje gdje kažu da medvedi dolaze da ugase žeđ, uspeva i jedinstvena ruža na svetu, ruža bez trnja. Mnogi su pokušali da je presade na druga mesta, ali ova ruža patuljastog rasta, koja nažalost još nije bila cvetala, i dalje uspeva samo na Vlašiću. Klima, a verovatno i sastav zemljišta, utiču na floru ove planine. Pašnjaci su veoma bogati raznovrsnom travom. Sada na Vlašiću ima oko 40.000 ovaca koje daju grubo runo, ali i dobro mlijeko. Međutim, ni jedan domaćin neće da kaže koliko ima ovaca. Tako je bilo odvajkada, ko zna da li zbog raznih nameta ili sujeverja. Vuna vlašićske ovce nije izdašna, dobije se godišnje 1 do 2 kg od jedne. Niti je pogodna za industrijsku proizvodnju, ali od nje stanovnici ovih sela prave toplu gornju odeću, kabanice, gunjeve, šarvale, džoke, čarape, priglavke, nazuvke, toliko važne za duga zimska nomađenja, kada čobani sa Vlašića krenu za svojim stadima u nizinske krajeve. Jer kada ovdje zaveju snegovi, hrane za stada nema. Neki od čobana stignu tako čak do mađarske granice, a drugi odlutaju i do Istre. Velika je to patnja, kaže jedan od njih, jer ih u tuđim matarima ponekad i puškama proganjaju, a desi se da im pojedine opštinske vlasti na ime globe pokolju stada. U posljednje vrijeme za njihove nevolje zainteresovala se Travnička opština, pa će, verovatno, sa pojedinim nizinskim područjima biti sklopljeni ugovori o legalnom dolasku vlašićkih čobana na ravničarske pašnjake. Tako neće nestati travničkog sira za koji neki stručnjaci tvrde da ne bi bio toliko čuven da ovce leti ne pasu na Vlašiću, a zimi u drugim krajevima. Prerada ovčjeg mlijeka u travnički sir obavlja se u planini. Nije lako pomusti stado, a čobani muzu ovce 2 puta dnevno. Mlijeko iz vimena treba izmusti do kraja, jer u posljednjim lazevima ima najviše masti. Muzači mogu uticati na količinu i na kvalitet mlijeka svojim iskustvom i postupkom sa životinjama. Ceđenje mlijeka je neophodno posle muže. Sirište se sipa u zamlačeno mlijeko. Promeša se, pokrije i odstoji u posudi oko 2 sata. Zgrušan sir se stavi u cedilo. Kada se odsedi, seče se u kriške i ostavlja u drveni čabar. Svaki domaćin vodi računa o izgledu kriške svog proizvoda, jer standardno parče travničkog sira mora da ima oblik polumeseca i ne sme da bude teže od pola kilograma. Ne samo što posudu više puta opere, već i ruke ovaj domaćin opere dnevno 20-ak puta. Poučen iskustvom, on je svestan šta ove higijenske mere znače za dobar kvalitet sira. On kaže da prilikom kupovine biramo na pijacama što belje sireve i sa što manje šupljina, a naročito da vodimo računa o mirisu koji treba da je karakterističan za ovčji sir, ali blag i bez kisele primese. Na bosansku pitu i kiselo mlijeko stopanica, kako ovdje zovu domaćicu, Nevenka Babić, pozvala je sve susede koji su se zatekli u okolnim katunima zbog raznih poslova. Šišanja ovaca, pravljenja sira ili šindre, to je daska kojom se tradicionalno pokrivaju kuće u planini. Trpezi na niskoj sofri pridružila se i naša ekipa.
Jedanput nedeljno, kada je pazarni dan, gotovo iz svih sela sa planine počinju da se slivaju povorke ljudi ka dolini Lašve, svi idu na travničku pijacu. Seljak iz Duba, koji je udaljen od travnika 3 sata hoda, nosi na pijacu u ovim drvenim posudama koje se zovu već prema obliku i veličini burići, breme ili fučije, sir koji je čuvao preko cele zime, sada kada je tako prezreo, može da ga proda po ceni od 2000 dinara kilogram. Četvrtkom mnogi idu u travnik i drugim poslovima. Neko kod lekara, neko kod advokata, a ovaj starina treba da proda drvene grabulje koje je napravio. Kako on kaže, od toga se duvani. Naše mu je snimanje i zapitkivanje dodijalo, a man bolan dosta ni za čage mi nisu toliko slikali. Na pijaci se vidi dosta ljudi u narodnoj nošnji, onakvoj kakvu smo već vidjeli misleći da se oblači samo u izuzetnim prazničnim prilikama ili za posebne priredbe. Međutim, gotovo isključivo je stariji svet tako odeven. Kad njihove generacije iščeznu, ova nošnja će se vidjeti samo u muzejima, na fotografijama ili u filmskim dokumentacijama. Isto tako će i njihove rukotvorine, korpe, buriće, škafove, kace, grabulje, čabrove i dižve zameniti savremene posude, a kupovina će se obavljati bez ovog starinskog rituala. Prodato, nije prodato, prodato, nije, jeste. Prodato. Kupac je platio i poveo kravicu u svoje selo. Ali na povratku mnogi su evo poneli i električni štednjak i nov, savremen nameštaj.